Hayvana tuğanlar moğu hayvanı attı qarasаңыздар tuğanlar çek ko. Onu gelsen kam. Gelsen onu tartsan. Perfect Black deydi ko tuğanlar. Мындайдар Perfect Black туғандар Қырғызстанда bir қалп айтпайм bir 5-6 өле болуш керек туғандар Қырғызстанда. Чыгарган жылы 2016 Chevrolet Spark туғандар полный комплектацияда. 2016 bir кубта көрдүңөр. Турушун эле көрдүңөр туғандар, машина комплектация туғандар. Эми полный комплектация. Мына люгы да бар үстүндө, люгун да көрсөңүздөр болот. Так, ичине өткөндө туғандар мына биринчи дан деп тур эле. С камера заднего вида, мына көргөз коюлган мында. Так, полный голосовое управление бар экен туғандар. Так, мультируль, берине мына антизанос, городской режим, как положено туғандар, антизанос бүт бар. Старт стоп кнопкамен оталат, кнопкамен өчөт туғандар. Мына көрдүңөр, кнопка. Проекция налобом барчыдай көрүнүп турат, бирок күйүп иштебей калган окшойт да. Полный электропакет, электробоковое зеркало, подогрев передних сидений, кожаный салон, кондиционер, климат-контроль. Туғандар, монитор өзүнүн чек-чеги мини монитор бар. Машина в идеале, туғандар, в идеале. Мына мону көрүнөр, люк тартсаң мына. Люкта мына көрүнөр туғандар. Ошондуктан бул машинаны Кыргызстанда дискаларын көрсөңүздөр болот туғандар. Мына дискаларда өтө капкара матовый Black деп коет, Black Edition туғандар, Black Edition. Spark. Мындай машина Кыргызстанда туғандар өтө аста, действительно аста. Мээрне кичине анча-мынча мятина бар. Баягы артынан скутер келет, сүзүп кетти. Артында кожаный салон көргөзүп кой мына. Полный электропакетте кожаный салон как положено туғандар. Машина эми чек-чеген хайванада туғандар. Бунун баасы туғандар $7000. Сол менен жазып коебуз. Кимге кызык болсо, номерин ыл жакка жазабыз, чалып сүйлөшө берсеңиздер болот туғандар. Полный бесключевой доступ бар машинада. Нурсавтосалон кызматыңарда. Ассаламу алейкум. Еще туғандар, машина жок болот, машина алып келгиле. Ас эле машина алып туғандар. 3 эле 4 эле машина алып калды. Бүт сатылып туғандар. Ассаламу алейкум.